Oleh itu gama akar tiga saya ke dewan ke atau akar tu ke. Kalau tiga saya tiga, kalau ini gama kari jarti tu, berapa? Jar sejib. Alat dadar dah betul, kalau kau dadar dah betul jar sejib betul, jar sefir raisi mar betul. Kan ni hego, mereka kam dia, mereka sih jar sefir raisi hego dah. Isi tu hega mana tak ni? Hego ini jar semua hega bere. Jadi mua kan dewi, dewi itu ni. Kalau ini tu, warna pada ni jar si jarti rawa pada ni. Sahabat ini kalau kisu macam mana kalau ini jarsi yo if yo ini salah kerja yo jarsi jibbe jibba halte orang jibba ini jibba sahaja itu orang mahari sama dewi itu mahari sama kumpul le orang ada beri le kalau muda dua jelam ni wajib tu lah ni wajib kalau ada benda benda ini ni entah angkat ni oleh mana kerja film tu ni je wajib TV for terhati pun umum hak selal ada tu hak umum macam mahari hanya sen dewi sti yo lah kiwa orang tu sentuh cuma nampak sentuh cuma nak kaya muda wajib tu dan lalte akan jelam netis agak tu korang dah balik jadi itu lalte kalau ni entah kalau makan tisin rakyatnya jarsa lalte hal amal jibite di fasa jibite rakyatnya tak kotor apa itu kan yo tu nanti si hal amal tu entah akan ada jadi kalau amal betul lagi ada bingung mana lagi ujiran itu nanti itu yang jibite gitu nanti jarsa tu kujiban agak saya punya agak sana itu kan jadi alisan gua tu agak sana itu dulu itu karena aku kan orang formali gua sama tu itu sih dia mau konfirmasi isi wah ada dia jadi ada sebab tu itu hukumnya kalau itu betul jadi ya وهو فراغ زوجته amalan wah itu kalau ini jendukun jadi wah hafate jadi lah mahari saya di istifi isi lah berarti kesini akan isi hukum khalatu bijan jadi coba khalatu kamu kau ni era gerumah kalau ini talak ni macam ni amalan first hijrah jadi orang talak aja first hijrah kalau ini talak ni kajar satu malu jadi lah karena tak kalau lama ikhna macam tak kaya dia macam dah lama ikhna itu iddah kaya tu dia macam ni dah sedafan mu mas maradi mana kan sedafan itu jadi dia macam ikhna tak kaya kau bangga tak kata orang dia zojen kaya yo fasket mal tu fasket orang kaji orang fasket jadi fasket orang murti mana murti tak ni mana murti syariah pun ni nakila lari kemarin jadi siapa mari nak apa kan nubi warid dah isi hukum kamu rakot dah tak tiba itu lakini jadi saya ada tiba tadi aku lah pakai gal fasket dia nak kena terbuang gitu dia aku lah makani malah kalau jadi mau kamu jadi tu orang kan sudah fasket dia dua kali tu jadi masa aku terus jadi kau kau itu jadi tiap ni jadi tadi yang mereka kau dia itu cuma teman kau ngasih aku kini kasih rakyat kau kau dan aku ye fasket orang tak kau jadi kan ni dah bermeu jadi aku ni gue orang ni berkunjung lama tu ni adi jero kena gitu orang jero kena ni harga tak aku jadi berbeda tu egi jan gani jaro wadi jahat tu pak lama tu kata tu ye ni jaro cuma dari dia ye ni aku bukan berbeda ni dah bermeu jadi dah bermeu mampu jadi orang sambut jadi kadim fasket tu kaji tu orang boleh tu orang kan untuk gale juga me ye dia me ye kena hamila hajur malam talak jasa tu lama baru fasket ni enyo jor kaji tu dibilale fasket orang berkuat dah hai berale hamila khul'i namo jarti tu mana mau jarti tu odok kaji berante ni lah odok kaji berante ni jibba ni macam ni mari sih hanya lepas aku desu di sini yo kan yo betul waktu aku ada tu beli gel le mungkin gitu lah te kadri season lam ni wah kan tevi baru betul tu jadi tapi ini aku sen cara mereka ni takat yo kan lama iddah kaya dia fikir ni sudah faham tu khul'i fi faskin jarsa enyu te kaji tu apa ya karena kaya te faskin kaya te iddah ni juga tak kaya tu jawab dia tak kalah dekat yo kan wala guru tu lagu mah tak khafal karena kaya khilaf aja khul'i agar te ni bakal kaya khilaf aja jumhuri mana je ulama jumhuri ulama ada khul'i nak kemai lah namanya kata talakan lah lawa yang saya jumhur kata talakan lah aku jarsi itu aku jarsi hol lah lama aku tidak situ berata kata talakan itu be aku tak kaya ila ka dia macam itu hikam kumanta je ila da kamu tak kaya na sila jarsi ati rawe ka kadat ni oja jadi tak kaya na mega tu rawe je la mega tak ka tu rawe je sadafa na da rawe hati di masa ni yo mo khul'i ta teo khul'i kaya ti jumhuri ulama bagian sekarang main lekanya katalakan lakawa nabi jasa yating terus kejati yo malah berarti khul'i ragotes akawan tak kaya yo lama doli dewan kham hari gol ni lama dah masuli singgot maka lamu ejo kalau gue hukumnya katalakan lah itu ada ni katalakan itu hagi nabi jasa abu sun ira tadi matawo ira tadi dia mai itu amma iddah kaya tak kumala nabi kon aku mah talakan lah iddah talakan yo jartin ta lagu tu bisa di mana tak mana kona lagu yo kena tahara selalu kena khilafa ga tori Quran kun tahara mo hey dia tu khilafa ke jabara mo hey dia tu pasal tu raja ne bre yo mo tagara ka dah de hagel mo de su ta mo garte hey dia tu no da de
baatii sadii yoo khulii kana ka talaaqaan lakku hin hukumani qabaytu no hukuma talaaqa qabaytu garuu qooliin jabaan asirratti hin tokko khuliin kuni akka faskee kula jabaan khulii khajatti maalla kana ta'e baabtu kuni mazhabni mo nu jibu jumhuri ulama ya kasafu tawaran qooliin jabaan akka shawala kimiyya fa suwin film maal jama qooliin jabaan inni kun kama ilaalama akka faskee jechu akka faskee ilaalama jechu maalima akka faskee ilaalama adani talaaqa irraa irratuni talaaqa jechuudha jaartii nama no maalla ka khalanteti jaartii gallatis khulii godhetu haalaatu biyeen yookiin faaraan tu deemu seellatis deemu jedhu hangi sirraa hedduu faayira sadii irraa qabu sun inni irratuni yoo walitti deemu inni haaree amma walitti walitti deebuu danda'a maalli qabsin jechuu isaan kanama walii kan akka faskee dhaqqabsin jechuu qoolii tokko irratti oggoota ammas heejiisi wanni siiti iddaasiiti maal laqqabee jiru faskeen ji'a takka yoo ta laguutti dhuftaati yoo ta laguutti taate yoo heeji takka istibraa jenni istibraa kun gadaamisi qulqullii moo qulqullii miti achi booda maal ta'u dandeessee jechuudha yeroo dandeessi amma jaartii khulii goote kana osuma iddaa keessatti jaarsii khulii godhe kun deemee lafa hojii danda'a iddaa keessatti yoo fitannee jechuudha nama biraati miti jaarsii khulii godhe kun kanaaf amma khulii jechuun walii galan maal jaartii waa jaarsa kannitee waa jaarsaa deebistee waa inni niqaa godhu waa sa'aatti niqaa godhu raada niqaa godhu waa kataara jimaanti bunatti niqaa godhu waa maallaqa jiinee kuma godhan niqaa godhu waan kana deebistee fi akka inni isii eegu sababa rakkina adda addaa isa jibbiteen bifa isaa jibbiteen waan adda addaa irra jibbiteen sigalaan furuu jechuudha. Haaya. وهو فراق زوجته Amma waa gaafa kun firaaqu jechuun laal jaartii jaarsee laa deemu jaartii sagal keessa jaarsoo bi'iwadin minaa jechuun isii irraa waa fudhatee jechuudha. Iwadin minaa jechuun isii irraa waa fudhatee gallattisaa jechuudha. Oo min ghairihaa takkaa wala wayii isii nama biraarraa obboleessa waan hin jirre obboleessa faasaarraa abbaa siifaarraa nama isii irraa bakka bu'ee tokkotu maal ta'u irraa kafana takka namaatu irraa kafana jechuudha. Isii irraa yookaan nama biraarraa namni kun obboleessa danda'a oliyyi isaa abbaa faatu danda'a nama biraatu irraa kafalee akka inni sababa kana inni maal godhu faaraatu yookaan haalaatu gidduu godhaa jechuudha. Kanaaf harmaan jennaan nama kana eewwada jennaan waan khulii jennaan jechuudha. Afaan keenyatti jibbaa jenni jibbaa jaartiin jaarsi jibbitee waa kafaltee fi nagee rabbi jaarsa gaa haqasaatti jedhamuu dandeessu. Obrummaa sodaatama qaalii jaarsaa gungootu isi jibbitee oguu jala teessee bidaa'uura waan godhee jechuudha. waa khanditee fiti awar bi siyaaba zo tana khanata rabbi na aba seteni deemti haya wala sallallahu alaihi kharrati kun je bunyi no ragan khana mali me isan dabbanne ko le ko ne akara de bon ko le ngala ragan kharrati mali ni jen qawlu ta'ala ya rabbi wa yaqulu la yuqima hudud fa in khiftum yoni sudatan ji enyi bana mala jar sayati yo khido awliyoni sani kun jechu ko no firri sani kun bus datan allah yuqima jar sayati ku yo dabu bus datan dan gara bida dabu bus datan jechun mana bulti sera bulti kana jechu woni ko wajire ne zanu diru so ro li butan ha ko li ne gal go li wali khaba jaman wali khaba jaman dan ga rabbi hin dabbatani shari'a rabbi hin butani sai ro wali bine gani haka wali bine gani wajibatan wali haka sati wajibasa be ko bakanati sanu din haka wali butan jikki yo ko so da tanta de awli wata barama asite aya taramai fala junaha dubara kon yo kin dini jeto alayma jar sayarti dini jeto fi ma tadbihi inni suraju khayti gam alayhi wal rabbi inni suraju khayti amma so isini khafalu khayti rakon qabu yeju abirama ko na fakhane jar siga guta gusira bu heho ma ko yati obaye heho maarisi khanne be jongo maarisi khanne be ti e ho ko yo wali dabal bali ila ngi kam maarisi gutu furat yo do wali dabal bali wali khana mo yo dura maqad he jirate ina am tene bre yo do maqan dehin ta de mo mutaajanna ni mutaan qadri angana qabdu wo funyani qabu yeju haya fala juna dinin qabu alayhi ma sha Allah bari dinin jetto fi ma yutuna fi ma wan jetto ono umum mamma fi ma buete wan takatara wali wali sini fi furti ono kana gara wi gere ma amma hadis kai ma ja jati imratu sabin no kai khayti jar si bidete isi mali mani jibite gurban ko lante de ma bifa fokota da ko ga kilate gurban sai ba sa ko joldi azdim jira jibban si mate asig gele gurban ho barte ko lo jo amma yardi da kuma lante no bifa na bibanta ne ko ngaba ma jete jibbun ne diji kila fakate yo kasi jibite mo ma ko di atrudin ale adika to hoje na uru wahiti mal iddo wahiti bari wade ni de bistafi wan sura dura mari wade e ni de bisa nabi ramajan ibalaha fafarika aje raqe baditi galakis fatallika lafzi fatallika hajatu le lafzi fafarika ayatu jabdu fatallika na makhuli ma jinne fa khuli ma da kabe ne fasqi da kabe toriya bale fafarika ayatu gatti zetu talaka tilaka amma qoli ka jumhuri ulama aka garte khuli kana ka talaka la kawani yeto amma qoli jaba khuli la ko fasil la kawai jaba haya
فإذا كرهت المرأة جلال الله فإذا كرهت يكون واجب بده المرأة دبرتين تكون واجب بده خلق زوجها حال عمل ساعة واجب بده أو خلقه حال عمل ساعة واجب بده حال عمل كم جازي أو خلقه تكا بهم واجب بده بمسافة تهيني بيجو بما بنا كيسا کرتے بدون دا ایگو دراولے رومانی آخو مو کرتے دنیا نابو يتيجو أو خلقه تكا بمسا أوما سا جبت وخافت صداته الله تقيم حقوقه وخافت صداته الله تقيم يكون دابو دابو يكون حكسا ايبو دابو نما تو خجيب بمبو حكسا ني مودني ري مودني بر قالين ني سي كيدي مي يوني سي كان نين گدي اول جون سي گدي اول گجون اول جتيجو ني سنابو غافو اول جتون بده ما جان گجانغا غافو گجتون بده اول جاني يجو كدي جو ما دغا خراب غافو اني اكيدم جين سي ماندن ازين تنابو نما تو خجيب بن قالي وان غولي ربي ما جيجو akkana waliin jiraatu irra furmaanni waan tokko waan duraan sii kan nasan deebisii gallakisii jechuudha. Hayyee yoo duraan waan kanneen hin qaban yoo duraan waan kanneen hin jiran onni kanneen hin jiran yoo duraan waan kanneen hin jiran yoo akka duraan dabarsine yoo duraan gartee odoo waliin dabalamin ta'e holiin kun maal jennaan maqaa dhahee jiraate ciraatan waa ciraatan deebisii yoo dhiifama godhee malee qaba. Haaya yooniif duraan wanti takka maallee kanneen hin jiru woo quraanuu fa barsiis jeeti. Quran bersih ni kau boleh. Dari segi tu kau, kita ambil apa nama? Lu deh, Quran juga Quran bersih ni kau boleh. Jadi ada, adul juga Quran bersih sini, kuli kerabat. Mana kali dik? Jangan awal dik. Mahal misli gila bere, mahal misli gila. Bukan nama aja ni, mereka nama mahal misli dik. Lalu kita kau internet kan kau boleh. Quran anggaran bersih juga Quran bersih kan kau boleh bicara. Laga dulu mana mukaddam jenne bere. Era nikah boleh menjadi sambut dia seni ia kau pilih. Malu orang ikut di dalam boleh. Mari butuh audiens ni, mahal misli ini dia akan berarti biaya production guna malu orang. Angga sang khanu di kawai. Isi ni tak kesuatu. Isi ambil si jibe isi tu kalau jadi. Wakafat juga sudah. Allah tu kini macam dabu. Kau kau hak asal dabu tu dabu. Hak yang sana tu wajib bani. Lagi bani tu hak asal ni jadi. Kali sang tu asyidem ju, azim ju. Kali kawan gua ni. Kufur ma sudah sudah tahu ini kufur sudah ada di Islam ini. Ane kufur ma sudah ada jasa tak kali tadi dua itu kan kufur ma nama tiba kufur asyirah jadi kali jasa itu delega kufur ma nama itu. Kalau gua kufur mazairah sudah tahu sebab besar ada di Islam ini sebab wujud. Kalau lagi kufur asyirah ada kufur ma wujudnya ni ma jasa kufur gitu. Berarti ma dia ada ebidakai sekarang butuh dia ni hidup ebidakai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana makan ebidakai sebutan. Kita itu kalau kembali kalau ebidakai sebutan mana sih? Tak kufur asyirah dia. Ni ma jasa kafartani kali jasa kafartani wa nabi sini ko defana jasa sini ko defana mal go dangene oto amata me galle namiji akabe de masrufa se kanne idan tolo se wolle da mu mata ko yo wasira abde mal go de adi duris khanu yetti ye tere asal bin adi duris khanu yetti ni ma jasa kana heddu te kafartani sa wa kana ngatte ibi se kufran dun kufri ngene ngam to kufran ashir kanye aye al wajibata amma ga al wajibati tadri kama bi kaamatiha ma hu wajita uran sih cuma kena jatuh gitu ini mah kufur mah kena jatuh gitu kufran ashira itu kufran ashir kajamun kufur mah ni'ima jasa kafuruda yo keno haka satin dabbatu dabuda jasa kan mirga sati saka sa e gundan dawan wani jibbu kalin sa buta kallew nagari selo acci dem ranjo acci dem asjima indubu kali sa wani godu nan teje o wan sa wan ke produti mari do na kare na produti nagalak si tinje to ala aya ambo gara tu mana fakate maka duanti mana kana goto kana la fakate baik kodo jasa pun kodo jasa tini ne kadi bila kana kadi ni mana kana baik kadi kana ko ni jirame akama ajela wa kana kalau ye warna afas ki gone ma si hada ki jagal ki odo jasa un dagin odo jasa ko fas kan kasini dalaga fas kan kasini dalaga fala ba'sa yatun garte dwar kon kabu an tabzula lahu iwadan tanabu bukana fala ba'sa kon kabu dilin kabu an tabzula lahu yaki isa khanu iwadan wa khanu bi qabdi akar ko dilaki subhanahu wa ta'ala isi khasare malaga waro tumbo isi dabe malaga to ni to ege isi galaki sebo wajib to qabdi yetu iwadan yetu wayetu liufarika isi galaki so warna bola tu rabbi kharab ho rahe karabu mahari duran rafu datte sayo datte jira yo duran rafu datte jira yo bira udiba kasi bere yo duran rafu datte jira bira udire kalau bira beri jurusani mahari ijabi nafaqat ijab hayy khawro ka di mahari ijabi nafaqat ijab khuli indore tire bukan itu tamam bea ke isi rek to da la en yore ma karna irak ebalo in irak ebala ayes irak ebala edem jaje mare tomati isi laba kali tu, kata sih laba sih, kayak gini deh, komersi deh.